Rero bakunze ba Samuzosi TV nizera ko mumeze neza, bibutse gukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo dukomeze kubana amakuru tugenda tubagezaho. Rero mu ikipe ya APR hakozwe impinduka mu buyobozi bw'amakipe ya APR. Amakipe y'imikino itandukanye ya APR yabonye ubuyobozi bushya mu mpinduka zakozwe n'ubuyobozi bw'ingabo mu mpera z'iki cyumweru. Ku ikubitiro mu mikino yakozwemo impinduka harimo umupira w'amaguru, basketball, volleyball ndetse na handball. Dore uko amakipe ya APR yahawe ubuyobozi bushya ndetse n'abagumishijwe mu nshingano. APR FC abagabo mu bayobozi bashya biyongereye mu ikipe ya APR FC ni RT Koro Alphonse Muyango wagizwe umuyobozi ushinzwe ibikoresho, mu gihe kapiteni Muziranenge we yagizwe umuyobozi ushinzwe ubuyobozi n'imari, administration and finance. APR Basketball Club abagabo mu ikipe ya APR Basketball Club iherutse kwegukana igikombe cya shampiyona, naho habayemo impinduka aho kapiteni Jacques Iradukunda yagizwe umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'abakinnyi, team manager, mu gihe kapiteni Fred Tumwine we yagizwe umubitsi uwo bita Tereja. APR Basketball Club abagore mu ikipe ya APR Women Basketball Club iherutse gutsindirwa mu mukino wa nyuma mu mikino ya Kamarampaka, nayo yabonye ubuyobozi bushya. Marie Claire Muragijimana niwe perezida w'ikipe ya APR wa BBC. Major Dina Mutesi yagizwe umunyamabanga mukuru w'iyi kipe, secretary general. Kapiteni Nema Uwingabire yagizwe umubitsi Tereja, naho Sergeant Kaberuka Janine agirwa umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'abakinnyi, team manager. APR Volleyball Club abagabo mu ikipe ya APR Volleyball Club y'abagabo ibitse igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize, naho hakozwemo impinduka. Brigadier General Jules Rwirangira niwe perezida wa APR Volleyball Club y'abagabo. Kapiteni Auguste Kayiranga yagizwe umunyamabanga muri iyi kipe, secretary general. RT Jean Pierre Kayumba yagizwe umuyobozi wungirije, vice president, naho staff sergeant Hakizimana Felicien agirwa umubitsi uwo bita Tereja. APR Volleyball Club abagore mu ikipe ya APR Women Volleyball Club nayo ibitse igikombe cya shampiyona cy'umwaka ushize, nayo habayemo izindi mpinduka nubwo hari abagumye mu nshingano. Brigadier General Louis Kanobayire yakomeje kuyobora iyi kipe y'ubukombe mu mukino wa volleyball. Jemima Kabageni yagizwe umuyobozi wungirije, vice president. Kapiteni Musafiri Mugabo ni umunyamabanga w'ikipe ya APR Women Volleyball Club uwo bita Tereja. Kapiteni Alphonse Mugema yagizwe umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'ikipe, team manager, mu gihe kapiteni Agnes Muteramfuhe we yagizwe umubitsi uwo bita Tereja. Handball mu mikino w'amaboko wa handball naho
hakozwemo impinduka aho Artikoro Jean Pierre Rwandayi yakomeje kuba perezida. Artikoro Anastase Rukundo we umunyamabanga mukuru yagizwe umuyobozi wungirije Vice President. Major Robert Kabirigi yagizwe umunyamabanga w'ikipe Secretary General. Kapiteni Tuyishimire Pacifique yagizwe umuyobozi ushinzwe ubuzima bw'ikipe Team Manager, naho Kapiteni Samson Rugunda nawe agirwa umubitsi uwo bita Tereje. Zikaba ari impinduka APR yagiye ikora mu byiciro byose bigiye bitandukanye. Akaba ari amakuru mwagezwaho n'icyo kujya Samuzos TV, mbutse ukanda subscribe, like, share na comment kugira ngo mukomeze kubona amakuru ku gihe. Thank you.